voin hi zuni sompali sangni somni pakhat thotran ni ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule khovel chanchin tharlor khom kanon puang dona chumi main lalpa ko khan thar chuan thar tlang duam thu chu ian cher chuak te ang country atangin chuan thar hruai tu puzayo na kumsom sari pasari chu nimin zuni som pathum sangni somni pakhat pathian ni tlai dar thum khan Trinity Hospital aizola aboral tia puanania amairo chu doctor te na thi ti confirmin puang to ma se a chena in thlen puyani hnuwa amarte ron phuthar le in voin juni sompali sangni somni pakhat thotran ni chonhulam thleng hian ama hi apangti alaluma oximeter amar phulawmin ataksa po alakhong lova heti chunga in William mai hi anupui fanau tule fa te baka chuan tharmi puiten thil ti chia kan ngai lowani apangti alaluma amar phuala chung le atak sakhong ma lo chu William mai kan la tum lo wangin puzayo na vui hun hi tun din huna chuan soi thela ni lo ti kan in hriat ti re tin LPS chibai Mizoram le Mizo Special Reporter puwan nei thanga van song te thu puan le posa pukhuang to le pucha na te unaw hi mong kon la lin an ho chu awanga bak tonga pem phayanga tarlan hi adik chi alova Mizoram buai kho khoma wanga sipainan pem luitir wanga pem phayan ni zoka diglo taka puan le pos om thin hi apoi kan ti tak meu ani mong kon lal pu van phunga le afapa pulal hluna te hian pukhuang to le pucha na te unaw hi andu sak ema lal dangin an khuwa om tura andu lo lain an khuwa mong kona an chen tir zoka mong kon lal le an thla te chunga hian chuan tharmi pui chuan lawm thuan soi tak mewani tin zai tin khuma secretary lalpa kho khran thar chuan thar tlang nuam mingin thu chu an siamani khovel chanchin thar puan chhun zomila China in G7 thu chu angai ne phle G7 ramten President Joe Biden hovin China global influence bele dan turnimin juni som pathum khan an rel hova thoho ngai po an roti hriat takin build back better for the world tin US President Biden an soi nge ani Beijing's embassy UK chuan world affairs su tute rampo indon khoma chin fel thei chawania group tereu te a in hlom khoma chin fel thei ani lo global system hi chu international le kaldan phung United Nations in arelang chawa kalpui thinani China chuan ram zong ate alian chakle chaklo re theile hosa te in tuklang veka ganda world affairs su tute rampo mai nei lova dor vekan ni nuwa chau chin fel thei chau ani ti na soi khovela hian order le system pakhat chau oma chu international system ania alai bera United Nations ani international order international law to chanin akala ramtlem ten order le system an tiang hi ani ngai lo ti in China chuan G7 thu chu chu ngai ne phle ani US President Biden le Russia President Putin te in biak na tur boruak arid lok hle khovela ral thuam nai thaber ber ram pahni US President Joe Biden le Russia President Vladimir Putin ten Geneva muna tun thla juni som paruka in biak na an nei tura an boruak chu arid du hlea he inkom na nei tur hi friendly encounter ani theidon lo ni in BBC chuan apuang suak nge ani tun nai khan Russia chuan unfriendly state list ati chuaka heta hian USC atelani ram pahni te inkar thui ama aina niam hlengai ani meka Ukraine Crimea laka Russia che dan le malak na wangin US and Russia laka sanction lek ko a heti la hian Russian former US Marines pahni te chu zela khung ve mek bokani hengmi te hi Russian thlatua apua kumsom paruk chung zet Russia en thla pu anni kumsang ni somni pakhat Mars thla khan Joe Biden hian interview nei na Putin hi killer ti na puwa hetiang taka ram pani hruai tural khata tangpoa boruak nei thalo pani Biden le Putin ten atum khatna ta na in biak nan nei tur hian ngai ven po a hlo hlea meeting in po tak an nei dun chu arinom lo hle ni nan soi tuntuma US le Russia president te inkom na tur hi rei tak Cold War kalpuya na taka in ve to ten ni wangin boruak po an nei lian ve hlea US suan Russia ne na ning kar chu nget stable ani thei abai sei ti asoya mase Russia in Crimea le
Ukraine laka anril ruput mangle che du dana he US base sei na hi a thenari nom lo hlea ma se tun trum hi Russia le US te malam hunata na hun poimo le tha chu ani loi si ani ka liam ta khan Russia President Vladimir Putin point state TV hena US nena thataka thodun chu adu ti alo soitoa new nuclear arm control talks Syria le Libya chungchang ba ka climate change chungchanga te thodun adu ti a soilang bok ani mase kan malo ka inhuto mai tur US President Joe Biden ale Russia President Vladimir Putin te chungchanga US media ten boruak anom tirna sahlea Juni sombaruk summit tur hi Biden ai ma in US media le White House ten anlo urlok na sa ani President pani ten summit an nei zo Joe Biden an arangin press conference anei turan on talang masapota President pani thaian boruak chutite hlua hot chu an soi arinom lowang pokin the Kremlin point press conference a thu neu ne wan nei tamlova ma se White House ro antong hoi hlenin an soi Russian President Vladimir Putin an Sunday State TV interview a ransomware hackers te Moscow lama mi an lo omani chuan US in criminals te min pek let ve an tiam chawin hackers te kan pe ang ati he thil hi Putin an a soi chan chu sang ni som ni lama khan US hawin Russia chu colonial pipeline east coast supply to poimo ransomware attack manga an shutdown na alo pu to wangania anu loka Brazilian meat supplier JBS chu ransomware thawin an bitum lea chu tairo cyber expert en Moscow an kok top mayani western howian cyber takemo chemical attack poni se Russia hi an pu top zelnin an soya Interfax news agency in Putin an thildanin President Joe Biden nen kanin hmuna tur hi personal contact rampani inkar tlang taka inbiakna rampani mu malzo ka inbiakna le inhria thiamna thuk zok omna na tiani ati hetia Putinan cyber criminal suap aron soilan ta ka chuan the White House chuan US in cyber criminal suap engma anti lo tur thuan on soivele ngalani Biden a ve thung chuan rampania positive sign om thaya be se ve thunga G7 Britain a Biden an Putin thu soiron changa Putina comment chuan chanchin thalam zok a kokani in hong tak kan nia Russia laka thil ti sual tu US a anlo omani chuan an phu to kanga khremna kan peang tina soi Russia lam media chuan Moscow in Washington pen chin bak President Putin an pen bi ka tum lo ti an soya Biden National Security Advisor Jack Sullivan chuan President in cyber criminal suap lamma soina anilawa President thilom theya soina mayani exchange of cyber criminals tina ni kherlo tina changlet ve thungani Benjamin Netanyahu an Prime Minister thar Bennett briefing anei puidon Israel sarkar voice thum panhi na chu an cabinet hovin President Reuven Rivlin an thalak puina ama sabera anayanga thalak ho na hi President Shiat puina ngeya thu nei na in hlan ani ti lan tirna pakhatani Prime Minister residence sa Prime Minister Naftali Bennett chu Likud Netanyahu chuan atulang anga troyomin thupoimo te a hril hriang Prime Minister office Jerusalem opposition leader turan thanghal donani Netanyahu hian sarkar thar vote ani ma zong khachu thutam taka chak chuka Bennett te sarkar a chin khan voi khat Bennett nen anin chi bai ram ti lo chu Daneset achu asan ngalani Israel a hian election na piangin party tharan ding zelamoti mai turania Sunday a sarkar thar cabinet meeting masaberan nei ngalanga Bennett an kumtam tak party ho kara boina chu siam that atiamani party pariat ngai dan inang lo tak tak po ni se minister te chu do theina le party ho a thazonga an tho ho theina tura kepen turin angen zui bok lapit chuan an sarkar thar chu inthian thatna le inrin ton na wanga piang ani thu soilang bok ani Bennett an Brigadier General Avi Blot chu anangai military secretary adale dona Netanyahu National Security Advisor Mayor Ben Saba po in anangai ala chel don ninan soi Blue and White leader Benny Gantz Defense Minister le Israel Beitenu leader Avigdor Lieberman Finance Minister te po laglu ngal ani Manipura sakho rang rang ten trong trai na hunan mang Manipura sakho rang rang hroi tu ten thotan ni khan COVID-19 thrileng mek laka ven himna le damna dilin a hu hovin trong trai na hunan mang trong trai na hun hi Imphal Kangla Fort Western Gate na yania Chief Minister N Biren Singh an atel puyani
Chief Minister chuan sakhaw hrang hrang hruai tu te nena joint prayer session hun an hmang thei chu lawm mati thu zoin sakhaw hruai tu hrang hrang te hi COVID-19 hrileng mek awanga har satnan to te chhawk zang khaya ven himna le ompuina dilin lungrual takin an tong trai ni ati joint prayer session a hian Imphal Most Reverend Dominic Lumon Sri Govindaji Temple Bota Puithiamte All Manipur Christian Organization Jamiat ul Ulema Lining Tho Sanamahi Temple Board Tingkau Rangkwang Chapriak Gyani Gurudwara Prabangdak Committee Digambar Jain Samas le Kabui Popei Chapriak Form hruai tu te an telani Hripuileng chuan khowela ti buai meka Manipur po an bang lo ti soin Chief Minister chuan an state a hria wanga thi chu zariat an chuang to a hrikai mek po sang ko chuang anom to thu a soi hun har satak an to meka mi puite in lungruala in pum khatna than nei tul thu siam chuan a soya he mi konga sa ko hrang hrang hruai tu ten ma an hruai thin chu lomom mati thu a soi bok ani ole khati zongkha tun hunata na chanchin thar lor khom kanom puan theite chu ania chuti rual chuan nam hrang hrang tong hrang hrang kan lampol nok changa oma mani pian pui mi zo tong po du thu sama kan lam dik hlei theilo laya nam dang tong lam dik tum chu a har hle maya thil tu le ngai thatu ten min hria thiamna kan dilin kan nge nani Mizo Official Channel thil tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lome